La di lo pat konyo Lutela Dini maduong wana chawa nera mutaka mau kichwalo bot Lutela medini me hoima mag doko katene mutaka ne pebe pian yo makono raj ba dit lo ba kichwalo dak mutaka mo kena daka ye so any pe wang ma chen mo nera ne la dit lo uluti konyo categories me dan ma pere ma pete ka Lutela Dini eno kumbe dakiti wachini Gena derlo Lutela Dini ma pat chaka derlo gimen Museveni la dit lo kongi ki chano Lutela Dini me Bunyoro inda mir ki penya ke la dit lo miro tam ki wiye ema lokani lokata mi achel la dit lo bo o dano mio nika enetie ene karo mir dano kwede lega ene pe wang mi achel ne down to kalega bene pe raj ni giti kalega because it is a church which is asking na mir waje the church which is begging bene wang Rome Gian Matia yeni annually Uganda kedi wajo menero ge bere chake la dir lobo ni ginge the best time mi penyo coin border dir lobo mano o public space gibieno ge miu a plea in statement ni one watika timogena kuman it is always a valid concern and okita kichwalo kwere keno kana gwak pe bieno mabe piem kineno joario ajoadeke gidi wajini la dit lobo want to take a secondary school mo yubu ngomo amero meti konyo kelim we ko yip science laboratory now doginge atini kagi lokum science laboratory chene ni wangu donyo ngena me kweni en hoy mani the three people meti lokeni Lutela Dini en Lutela Dini adeke ginge atini kagi penyo la dit lobo me yupo science laboratory is secondary school valid. yes is secondary school magen running as a church it is a valid cause geno wa wacha ni gi yew jorte piem ginge atini la dit lobo ke lokum science mero gena fudong ti wiye science agriculture ebe yuayo chene wangu biro eti bunyewe so ma lok me sciences and then the other thing watching this is one way of promoting literacy and eliminating illiteracy in the region chi well giti visit giti ka yenyu ngomati atiki peko manore kom blog en madong kire kwa kene la dit lo bo ko dano ko bedo ngiyo ki penyo en pe kon mabena perachi entro pingo pe gamento katiki policy mo bano at least konyo dulmo ne nyo konyo cause mo ni kira ti waje ne kede badak no dak pe miro dak Lutela I categories ma pari ku cerka penyo dak direct la dit lo pe chene ene dak do ka wachen ne pingo kala dit lo bote ka cer area mo ne Lutela kirimati system food gere yo cer kuno pm gen wengi ci ceren ka be ko chene man nakay. It's not being disrespectful. I'm saying this, and I don't regret saying it. Obama Joe Biden gicher ka poko chene kuman pat. Mero kita gen gungi kwere. Wa megwani bene no poko chene. Ento jomati u chochok kwere tamane everything to win over a poor man's issue. Miri pok chene. Onyo miri what ki chene. Pledges mala dir lobo meo. La dir lobo war ki chene. Polkare manena ka iye yom. Chalo tera materone. Inero nuogi mio envelope. Me no foyo. Fortunately, perach. Entro dano ngio ni the only time mo no come ene no function makuman mirwa wachire pere wa wang. Pere perache pat peko na tieni la kudi handouts egni ba pat kado o bore nyu kanga ka kipenyo chila dir lobo meo. Chao keno we pe timu teach mamir ki timu ni ke pe chobo teach eno ni nano we better why chena maki mi me no ene excitement beru tie ki ngongo ge chao kene chena ene pe timu teach ma mir ko tem ngi chena maki mi me no so mir ki kat ki policy ma dak la dit lobo pe dak beru ka poko chena mer ko men merata gen tiji mario warom karo ki policy eto ngarmo rombe is like a philanthropist beru ngarmo ma mere e kon loi ernopo a ki substantive budget ma mege. Now, after President take a dog philanthropist, ni work among Americi, we poke armor berang white come attack or chunga can go, no megomo motive, megro tea, full go me envelope more, megro no do dog for the gang. Enter Emma Mir watching there's a breeding culture, Matima, Uganda. Makini, Kamala did to there's always an advanced team,
kake o kono welfare mo ne make mi dano upkeep make mi dano ke timo ngoni dano wen kirimatic capability min no ngochiana erone food chero ka lipe ka no ngochiana make be miyo kamoni this kind of quasi dependency you still have and you still want to go and get more is where the problem is. Donc dano ngayatini la dirlo bo chero kama command there's an advanced team ke chwalo chene everyone has to go for that advanced team imunyi bere ngi wochi miaka ka waine chene ni pa Uganda wochi chamu pero tie ka Kenya ka chene make miyo me pian in